Rahnwet na. Rahnwet. Rahnwet. Yes, tira oralapakan mesatan sum ang kabese yung Rahnwet na. Rahnwet. Iyang kasaledye rakacho garaspacho nan programen Rahnwet nan ponpe programen kabese rakap irakasampalakan mawiwiyawi dagan wiyawan wain ponpe area mona chpan pacho yang nan programen kabese Rahnwet Ekoneng yen walian kectio chiang ki uyat chinga sakaratan ke poniyo wow don molen wow arakso kon ton peyu at chingal sakaran wow lab pan kapuran isanan kan ko wow kisapal marlekan nanalak nan kanye ko wow choror to ka sabal machay kapina and wain pon pe karyawan kapina speaker vice speaker rochewegan chorus nan 11 pon pe legislature Bacawan wawan keson kapong labalab, samora labalab 11 momot sokan, o bacawan wawan ki sabon mar chon way yung sak. Rahnwet way sabon man kiyan so mga pukchadan kachin kasamo, walieben Bombay Women Council. May Mrs. Maria Tonre ye Moya Vice President, o Mrs. Pernalina Hetsan Moya Secretary Treasurer. Iban bacawan luka li kasampal riamen watch hong nan programen kabese nan sukses iran kaken sagare kachon way ni oralab kira kasampal mera bacho kanan men kay Rahnwet amach ngalain so Kasilelie wiya iba bacengaje mau wow kay panikan macianger o patronan min Rahnwet dami dan patrona sukses adran mau mobil kaping bagi rosen mau hari dame Rahnwet se patrota kosen kaire ke way dame bang yawanan nan weekend mas bayu lel mas walu mi ranin Lian pun biar kan bacaan sampai pun kawawi ranan lian sampai the International Women's Day. Kalanganen ko mo Mrs. Tonre area kumatola o kapesa yang chon way tagot International Women's Day ranta yumech makawait wan kakansan sa lote tumawong chon way melel Priya Chaili akan nan wain ponpe. International Women's Day Iran me lian sampai pokon kan kawawi ranan li Chailian ponpe bil ada dia Pukawat o bil ranan lian ponpe kapatayang sampai hari ran paharga sama laro second wiya te pasong wiya tatakwat sangi pain liya koyak Asang nan par ria kitriya kriyaw kamanaman lar sang pun be government me pangwiala ran aditeyu ranen komal pun pian kawawi ranen rimet mesemen patroan datange kan me pangwiawi sang ni jaben rano lel game sakla Kalanganen ko mo Mrs. Tonre ekak sansal yat o yawasa me kasarawi pen International Women's Day nan wain ponpe pan poy tayo. Kasilelia o iban patriang ito sa karatakan metriang hermoy kalangan miskalio. Utan rano ni mas walu iran kasampalo mo samba kin kawawi. Tonpe bil yang bilban yang patriang samba o kawawi ran ni mas walu Puinen li pue kiaral kin paki tatatok wet sang mas o leleto ria kit ria sak riau pepur riau ria sak riau ria kit ria sak riau ponpe state ponpe government awialar alran kasompal alete yung ponpe ri li kin kauna puinen li bil kauna batame karanya wikeo seban paki ta program wet uya workshop program ban cheptani mas walu wo ki
balian kaskul the workshop ni mas payo lel masisu may workshop ni payo o kaskul ong li o karusiet nan ponbe sa bilukayang nan palian kaskul wat usangan mga tatong kay wasake meban pakita mas payo lel masisu workshop nas walu Iran makasampal ranen kawawi ranen li International Women's Day wasa ni tayo lel wano workshop ban pato ni wasan meeting option kabina sabil pakita wasan pakita kaskulo ni option kabina wasan uya kupur da ani isu euran kasampal kayon ni alam en mas sabil ya pateng sampa melalian alam kano kawawi progen katawan World Prayers Day ni alam ni may sangan ni alam mo programa ban pato ni nonon momotson Winpon Bay Protestant Church nan kolonia murin sa waso pil kanak-naklan kayong saklan workshop ong karusye sa bilban lukay ang rano ay ni maswalu sa bilban pato programa ban pato ni yang kolonia chim wasame lumans Spanish wall. Kalanganin ko mo Mrs. Edson matula o kapese ya oralap the team and parwach meban kalwa o kawait sabal machay tatokan ranin lian wain pompe. Kani oralap ni nasa the patron white tenne for all women and girls rights equality empowerment campaign accelerate action amen patron ikis kawewe tenne only yo serapen kan kakela ka pung par utungata kela ipukokan ni sansal uted Kalanganin ko mo Mrs. Tonre sansal maranan International Women's Day sambaung sa kan kasampal ki o kan kawawi ni sang-sangan mong chocho. Lagak sansal ong chon wain pon bay tamak chay wain pon bay ban wuya. Me ban kasaleta chay yan pacheng sampa kasampal ki o wan ki ran and lian sampa. Ran and lian sampa nan pon bay ban chak mas paayu rano kileleti isme payang choweta o kaparakan kasamkan bang uyawisan kabina o iray lapalapakan sa ambassador ako. Ran karyaw mas limaw pilmiya workshop ban kasaleta tron World Bank bang uyabil aral tungal kasan salata World Bank ray makinapapali sang United Nations Bank kanan sampa. Peran kasilu mas wono pil uyap miya puiniume katan ki UNICEF rabang uyaral tungal presentation mapit penene family protection tuan apol penan penene bangsa ngate sirpole nan kapeten nono pilella aray bil kairta o bil ran kapayu bil ran kasilua bang patya ngate bil mie song kasan sel sang pain sabol mate traditional weaving ape song pepe ape bang patya ran bil kod ran kapayu abang bil sang bil International World Day of Prayer mebano sang lian alam kan tuan aplikasi salatar mi kautak pangyaw ni may isang rano muriso wasan rano pampil koros pampil puralang nan workshop ni kalimawan ran iran kaun ni walo iran melia kan tingkas-kasik rabagan kasaletaran kamuit sabol maral tara chungal kamuit kan ong mempion pe koros luku yaw yang koros en bil patchen pagkaparan parot hey kalangan miskalyon o enerchung dami bil meniran ka patapatki yang ong ni kawait ko te kaskul ko wira ka sampal na liya ka bil bana de tirano ya sabol matal College of Micronesia pesem balikir iral kauno ko bil pakita railan so ma por bil men patki yang puinin li ktai li ma ko choton nan
sabol machail kausan kan chen basakan repil kak kawit kan kechail na kechail pil chen kechail mala ak kechail pil kak ye yang school kawit wat pil kap nan barat remen paki tawong puinen li imoran muriso wasen ni alam muren kautoko ireu dan pil kasampal kechail li aka kechail wala ka karosen kak yang pacheng iran kawit sang College of Micronesia melel one and only college for this nation ong kechail nan kantaket FSM Rail men paskiyang kit puinen li kechail puinen li irawat area bil kasampal pumene rana bil momon rano chay bil men kapese track child bil visit rail facility yo the College of Micronesia ipepem mo ay pen pepem ira kasampal yo met po ki kechail li ter le men kechail no lar vialar tren pukop child bil ka school porque son kawit kay rel bilban pakita Kalanganin ko mo Mrs. Edson iran kapachapach kaselel riyak magak sawas yamon li yemen me nang yang pacheng te pachewan taray chngal kawit te sawas e ban kak yang pacheng tatok kasampalakan en li Puinin li bil luk aja li korosan pacheng workshop kan ban tani bayu o leni isu renkak patroan la temang ya la songkan makin meliakan kena ukoki o damarana ne mangi la te patroan la wiki ukon li menen jojo arime sebelum luk aja kai te kenca kalak musabang kasale ta ukokan tatongkan me li anana ken mangi te patroan kalanganin ko mo pilni ay sa water sebelum lukai rail porque renkak mi report kin sang ewe puin ri karena yang par koros puinen li sebelum register puin kap par ceyo mi puin kap pares pil puin kap riau bil yang paceng ri ya kesampal porque tamer puinen li the Pohnpei Women Council ye mangan lian Pohnpei the umbrella yo mapupukaki Israel puin siliakan sama silisak sama nan Pohnpei par koros raken yang raken mia puin kap ken yang paceng ko ke main raken rong te mangiata songen tatok me puinen li ken uyanan Pohnpei kalanganin li ako riyak makak pil sa kare kachon way mamieta tok te rakap mamokmokit nan pilien li nan wain Pohnpei ran pukach kalangan when bil pakita puko me puinen li bil papa nan Pohnpei ran pukach mainetin at pacheng program and palien reson mau melel public health pali magan puko ki pereretin so mau makak perereti ap ken si so kauchi ken miere nemen ya palien NCT program sebil baki tau pacheng program wet ni arai bil baki sawasen li kai tek pakcheyo ap second bil rakin baki chat sawas we ki li ken kak iban bajowan nimngai ken kak bajowe o lel itin nan sawakan ap second baki tani at ken bil ya sakar kita ni melel ban kuburan lapelap ko and when Pohnpei porque tatok kesampal survey what rakan katan ki hybrid survey the hybrid we ki program and public health koros na kak perereti me ye sumawan in chalaut mongiyong palian suke sumawan suke ni patron nangai cancer abe open matamataw ari survey what bit orapene tatokan public health ari makwinen li pakita o ran bukat sebil peren ki o pil kapyung ki pwe kisakin pakita tatok what ni atkin pachola menway kin pachowan house to house when li chen akak pil house to house the pachosilini chen paskan
o irai bil kasamoy ket ranmau mal ket to te pachoto pues tamak child ban eu ke bene ri survey what setrep kita nan kolonia when household the tempas kit papki seban we are survey what seba kita ni imulan priya ke tri sa payo o bilele to nan message se somosong masakak kanakela survey what when inin kasampalang talian roson mau kaita kaitin wiyawi somparle mau sa malaro apoy ki COVID-19 me akis kapwantela survey what and wiyawi ari repetition kak sa Israel nan parat ari me sa wiyanan Pohnpei sang kolonia so what sa luslang sa patrolar sokes patrosilinan way koras melen Pohnpei proper way wano nan Pohnpei and so what matalani mo kiti magayon toto priya bukisama na ne way uma bukisama ri niya wali ben li nan puinen li me paki tatatok what mia puin me nan ya puinen li ta Pohnpei one women council me to palian program and public health magin patrola yang rail po ki anson uyak sin tokonin chape iwasasakin patrola o pachem puinen li ka kareta program yo nan dragon patrowan pioa patchkitong program NCT the non-communicable disease o sepaki tatatok which pan kupura rail o Pohnpei state riyan so what isabil men pekpekite way koros ren ponese puinen liakan nan railway puiki rail patrosili nan wen kiti matelanium sokes o ran bukat o melel kolonia ko sen kakanakela nan kolonia risepaki tatatok wet ni iban patrowan me Pohnpei puiki rop wet pan kasaleta tame ayo o Rahnwet o lakap pan kasaleta o pileu pil survey me pil patrato mo rakapachayang Talian World Bank pil kapachayang puinen li and pil kakita survey and road improvement wo ke kamaulan al nan wen Pohnpei o mia wasakay merapilata pileng kit pesen kaktatong kit tupso mekin patrowan GPS sen kak lella puinen li pil tatong kit GPS me ban ka wait napon nan Pohnpei poran kak changachango nan chen wargao peitio patrolani imka uya surveyin alaka nan wen matalanim pueki nan matol net patroto kolonia ekisokes akichi sojayang pueki mia pilarail sabon marail project lap mwen moren mechta rawuyan sawat kalangan Erinim saklan survey watch avan sa waseta melel NCT program ni IPPM kaskasit mainrail kaunakan nan Pohnpei leaders kan kaunakan nan Pohnpei palian roson mawa wasa karus nan Pohnpei o pildikin Pohnpei o program melel program NCT penakap men me pakita program wat ye merialan silpenus tonre ime uya coordinator me se uya achengo tatak tame pachowan me teitakan me seban collect aleti pan so wasal lab program ran kakapese murin met ni bank kem seklan survey it aran ban analyze the uyang uya pen nente kan me se aleti nan wen Pohnpei kalangan kem saklani chingalran kalalapak magakasaleta puita o kirta en puinen lian wain Pohnpei nan para kan me pachular le Rahnwet mamiye me koch mana ne kakelaila te kamaula sangta me mi Rahnwet puita kan me pitlia kan re wewesan mas rekap baceng song kan me so te kong yang mas
song workshop ape re patrowan la tange kan me ranane patrowan me pit mo naramas me rasyan mo suma me kin soja tokan me NCT ape re ansuk setro narayan kilan me kasampalan suma kat ranane Jakarta wiki pita kacinain da soja mok den palu warna ramas muin ma sampukat bang kapoy poita abanenin maula amuin me pit song ka school trikan esansaler liya kanenin poita nan pali chocho ran pukat karos mamin o dame magtial planane sa waskipene liyan kin Sabulman kita ada cumalan kita ngong, pukoki laut pukokan po. Ime ekisluat rampukat ngong, nanti yang paratan ini jeng aiso me, akin good luck, waktu saya kin teno kasela good luck, makin kasanti po patro, makin pandala soto kin patro wantamu yawi. Eri te eksin iran kapatra patmet. Amun lite ya pilmia bang kapataya anan kairta poitakan o ngai pepem ibilmen kapeng ko ke li toto li kwa toto ap li yakapil peren ki pachem po ki rebel parte yo mi katap me mo katapan tatokan te eubenen parte yo inen kaselel po ki mi project ke rebel setanan workshop ko program ko bil KPC yang rail rang KPC na mi project ke resutokin patro absote wan tato ko ran ka patro wan yang puin puinin li makin kakaleta open riral kinaleta na ye project kan mutualin penene mutualin na set na rang patro wan aquamarine mi lianu te puinin li me pilaleta o project what net bil mo program wo MCT bil kapung ko ki puinen li bilaleta ap melel puinen li anu ari main mia wasam raka kapese nan wenu nan set nan yak merebel wi amatualen aquamarine o matualen to nene o beautification kareta option li nan pepper akan we are resource center rom puinen li don be women council mieu puin nakan aleta project kan beautification no matual rai na bil kan kam akale nan facility o ta kelo porque project o mieu puin nan wen kitri natalenium bil sokes rai la leta bil project what rai we are but matualin penene yo rival seta wiya rekan programo KPC yang rail club something saving club li puinin li bela seta makaita bankche merakak nak miya bil home nan community rakak yata rakak patrola cho yata rail saving club nan tua bank na rail nan chen pesa rail ko na puin kak lock silu itu aja banker komo lock silu emen banko le lock ki emen no son kamele le ban ko le lock ki pil kasilu wo pil mesilimen kasi troka ko benta account ma emen cheme ban open uta silimen no ban presenta te patromo araka ko ben aral banko saving ko rebil wiyata rebil ropochki rebil ban ropochki nan paret tama mausang ayo petama rechapiata ayo ran nan workshop me ban patronan paret ran ropochki nan naknam ko yawan lautla papilmia percentage men kakpil loan lale pain sa kulmarel saving club mo kamapeo mamiarel mela te me ko karwaru restrana na bat katon tangka be ni misino te alamoni raban pen mo I want to talk me I kasampal kiyo ibil beren ke li me patronan workshop ko
realeta tatak wo rail will continue wiyanan chen beserail ko Kalangan en liya ko mona chayban kaimsak programen kapese nan suksech miye chirame konengan san salong chon way kalalapang kans chelen amo chungalan so ibin men kapeng ke liyakan puinen liyakan maken peren ki pateng li o melel ken rong Pompey Women Council o puin riau me pateng paret chungal kapengong Israel po ki repateng ket lien peitie winsokes o lien puin riau la sang taken sapuafik ibil kapeng ke kalangan rechor Kapung temi bamba troan pengang win bon pe karusian me utung ada programen li yang sawas o paraparan ki imen mulianti winin li o luke karusian and liang taweta kapakon kan workshop kan me bang ya workshop kan sangi bayu lani su o nuwalu dan celebration no isme bang kayu main ka lak na mai katama sani o katete Pileu paret when atpil peren yang li paret council we vila the sote registration in paret puin koros sepagiran ren kapacitao dengan tarano sote registration bukan par koros kan mi registration me sote laut chala me seputan annual registration and onge win pateng sabon marail chartered bylaws and kakin rankin kakatski to the pajawan to red hari paret se we vila the songkoros sanama ren kachlau kauna bata kamait meraban celebrate ki puitan rano Israel sedrogen kamait ki kamait tre kaping ki peren ki tano puitan parche yo paret sukses me mulianti Pompey Women Council o kapung ki yang way puki puitakan mesan saler o utrut kan mesan saler ni uyepen kokotan ranen liep manaman lar o yala e walete kasampal Pompey ay mesabel men kapung ki yo kalangan kita ngamier o soto bambil manokela me masote utrut sang irko takala pako asote me mot kapuita image ibin menuya acungal kapung kalangan laba-laba ka kalangan ng kupurar kuiki sapon mamay lucut makara ta sang buka chay puita o kumaga chin kurma o kasto o yang paraparan ki karkaramal ki dame miye rana kan me bamba choto image me ulianti winin li o kapung kalangan ki o luka korusiye kalangan kupuramay kalangan liya ko o kalangan ko por karas image magayam sa kalar sa machay program Rahnwet nan Pompey program kapese way rakap way rakasampalakan mawiwiyawi tatano yaw na wain Pompey o sa bache wan duklukache kupurakanan kachin sakali radio physics stage o na tan program kasampal chekan kalangan o kasedelye